Mnogo je lepo kad ustanete ujutru i dočeka vas sunce. Kroz otvoren prozor zamiriše proleće. Vidite ucvetale džinarike, kajsije i rane trešnje. Krenule trave, pa koliko do juče siva zemlja dobila zdravu zelenu boju koja se preselila na potoke i reke. Gde god se okrenete iz zemlje niče život. I nikada sunčeva toplota nema moć da u dušu unese radost i nadu kao u proleće. U nedjelju 26. marta se prelazi na letnje računanje vremena, pa već u subotu uveče pred spavanje poterajte svoje časovnike 1 sat unapred da u nedjelju negde ne zakasnite. Nikada u ovo vreme godine nismo dobili toliko poziva i pisama u kojima građani iskazuju veliko nezadovoljstvo radom javnih komunalnih preduzeća. Izuzimaju samo vodovod i donekle gradsko zelenilo. Za ove druge kažu, sem cveća na trgu i Ljubitskom keju, propustili su priliku da obnove slomljene sadnice i navode posebno jedan primjer, a to je pred nekadašnjim Parizom. Drvo izlomljeno pre više od godinu dana. Očigledno su to uradili vozači koji tu parkiraju kombi vozila i auta na kratko, dok završe poslove. Naravno, policije nema, a posljedice bahatnog ponašanja su ulegle i razdvojene behatom ploče, a rupa postala ležeća pepeljara u kojoj ima puno blata sa šarama guma. Na istom trotoaru veliko legnuće ispod koga štrči behatom ploča. Ljudi se sapliću, a prodavačice iz radnje preko puta kažu i padaju, pogotovo stariji. Kada su postavljeni okrugli bilbordi za lepljenje plakata i obaveštenja, jedno vreme, naročito centar grada, izgleda uredno. Danas ne možete da nađete drvo, banderu, izlog zatvorene radnje koji nisu nakaženi ovim ruglom. Jedino su stubovi robne kuće Partizan uvek besprekorno čisti. Nažalost, pred Čačanskom gimnazijom nije tako. Čudi nas da profesorima i direktoru škole ovo ne smeta. Zar ne mogu da se dogovore sa učenicima i ako treba zamole ih da očiste stabla ispred školskog ulaza? Kako ih nije sramota da svaki dan gledaju ovo? Ni pred kapelom Čačanskog groblja nema toliko umrlica. Njima, mislimo na profesore i učenike, po ovome što vidimo nije stalo do ugleda Čačanske gimnazije kojom smo se u prošlom veku i tekako ponosili. Do sredine nedelje, sem radova gradskog zelenila, skoro da nismo vidjeli drugih komunalnih aktivnosti. A onda u sredu na Mladence pojaviše se mašine i počeše popravke prvo ulice 9 Jugovića. Pojaviše se metle i nestade prljavštine sa gradskog trga. Procveta cveci i počeše da listaju ukrasni drvoredi. Sunce vrati život na ulice. Na svakom koraku srećete ljude svih generacija. Stariji zabrinuti sporo se kreću, uglavnom sede na klupama, pričaju o bolesti i malim penzijama. Neko pominje izbore. Pored njih prolaze mladići i lepe, atraktivne devojke. Najviše je mladih majki sa decom, skupocenih mobilnih telefona i ljudi koji, što nije baš lepa slika, jedu ulicu. Tu su i gomile razmaženih kerova i psovke na svakom koraku. Ovo što sada gledate nije retka pojava. Zar majka ovog dečaka nije mogla da ga odvede uz ogradu, nego na sred parka? I kada ga obrisa, papir ne ponese do korpe za otpadke, nego ga baci u travu. A javni toalet je samo 50 metara odatle i košta 30 dinara. Za mladence roba po tezgama ispred robnih kuća bila je mnogo lepša i možda nije baš najprikladniji izraz i kulturnija nego za 8. mart. Na ulicama se pojavio i sladoled. Ali da ne pomislite da je ova gužva u gradu samo o prazničnim danima, reći ćemo vam nije. Kada je lepo vreme, uvek je tako.
nažalost, te vedre slike prolećnih radosti nose gorku istinu. Ova armija mladih, lepih, zdravih ljudi nema posla i živi od plata i penzija svojih roditelja, a proleća itekako brzo prolaze. Tereni sportskog centra Mladost su u svako doba godine uvek na raspolaganju sportistima i građanima rekreativcima. Ovih dana jedna od najuspešnijih čačanskih firmi, Auto Čača Komerc, poklonila je našem gradu 10 najsavremenijih sprava za teretanu u prirodi. Nalazi se u sportskom centru i bit će 24 sata na raspolaganju sportistima i rekreativcima. Njeno otvaranje predviđeno je za 28. april, ali teretanu u prirodi ova mama već koristi. Da vam kažemo i to, mi ne sumnjamo da će sportski centar Mladost, koji je najveći nosilac zdravog sporta u Čačku, teretanu u prirodi voditi na najbolji i najstručniji način. Samo koristimo ovu priliku da ih zamolimo da osveže ploču sa podacima kako i kada je otvoren ovaj sportski centar. Parmenac, selo 4 km od Čačka, kao Ovčar Banji, uvek imalo jaku mesnu zajednicu, dobre predsjednike, a najviše je cenjen i poštovan pokojni Mišula Petrović. Članovi saveta mesne zajednice sa novoizabranim predsjednikom Miloljubom Petrovićem Mišecom donelo odluku da u prošlu subotu organizuje čišćenje kanala od Đukića potoka u pravcu ka Petrovićima, groblju i polugama. Dogovoreno, učinjeno. I to ne bi bilo ništa neobično da najteže poslove nisu uradili svojim bagerima, kamionima i traktorima Milojko Petrović Laco, Dejan Petrović, Stefan Jovanović, Rade Petrović i Ljubiša Petrović. Uradili su to tako dobro da je ostatku od 30 ljudi ostalo samo da lopatama i metlama očiste put. Da učesnici akcije ne ostanu gladni i žedni, postarali se Milan Jovanović Šapec i Jaco Petrović. Opština Čačak je pomogla ovu akciju sa naftom, cevima i repromaterijalom. U neko doba banuje i gradonačelnik Čačka Milun Todorović i obećao svu pomoć za dovršetak započetih radova. Isto veče u restoranu Rakićević u Trnavi Parmenjani su imali još jedno slavlje. Milan, sin Raša i Raca Đukić, proslavio svoje 18. rođendan. On je učenik Mašinsko-saobraćajne škole u Čačku i igra folklor u kulturno-umetničkom društvu Parmenac. Naša ekipa nije davno prisustvovala takvom veselom, lepom i iznad svega pristojnom slavlju. Uglavnom mladi, vaspitani, nasmejani momci, lepo obučeni, su bili nosioci pesme i igre. A kad su zaigrali, a većina su članovi kulturno-umetničkog društva Parmenac Vlaško kolo, onako visoki, vitki i lepi, mamili uzdahe devojaka i tražili im da igraju na bis. Naš prijatelj Milan Raković Perovac poslao nam je fotografiju iz Kaone, na njoj se vidi tabla sa ne baš prijatnim tekstom. Ko baca smeće, rak ga pojeo. Senka i Mileta Savić snimili ovu vedriju. Objekat je pod video nadzorom.